Assalamualaikum, kembali lagi di my YouTube channel Intan Ayu Mustika. Di kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good song in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can take my eyes above it, moving so phenomenally. You gon' like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Promise to build a new world for us two, with you in the middle. Really, I love you. I do. Leave. No matter what I do, all I think about is you. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to be. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di my YouTube channel. Di kesempatan kali ini aku dan suami refreshing ke Taman Panemon. Yang sebelumnya itu Gubuk Panemon, tapi diperluas lagi jadi Taman Panemon. Kita di sini juga nggak sendirian karena bawa keluarga juga. Tuh kan, Pak? Minum dulu. Minum. Kita di sini juga sambil makan, pesen makanan, nanti makan, sekarang makan. Tapi Babi juga lagi makan. Cipin. Mau? Ada letiknya. Apa itu bagus? Saya takdir kita, aku cinta padamu. Oh, 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 oh. Takkan ada cinta yang
I wanna say I'll be flying to your arms. Ini ka namanya cinta, ini ka cinta, cinta pada jumpa. Ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu kasih. Finally akhirnya makanan yang kita pesen itu datang. Ini ada nasi goreng gubuk panemon. Nasi favoritnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya makanan kita datang. Ini sama kan ya, Pak? Belum, nggak ada karpunya. Belum. Nggak ada. Loh. Itunya dibawa lagi ya, Pak? Apanya? Apa sih? Belum. Apa? Ngomong. Truknya. Truknya. Hmm. Ke bawah ya? Hmm? Ke bawah ya? Hmm. Nggak dikira nggak bayar ini. Ya. Ini nasi goreng. Ini enak banget sih goreng. Di jalan-jalannya ke Taman Panemon. See you next time. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow juga Instagram dan TikToknya Intan Ayu Mustika ya. Ini my baby boy pulang dulu ke rumah Mbak Aung, kumpul sama sepupu ponakan-ponakan dari papahnya. See you. Wassalamualaikum.